Usembut Menteri Rangba Kejela ubah Preston Tensong hak arpu praterik jeliau arhajar arpuar ulang basyan unselum mekejingilang bat kihe officer jangka tenat penroisor banyakran kabaidai bagajing penkreak ban penkenria ano ikibar jela kibasyong mentah hathem metor syakawai pat kejaka. Ubah Preston Tensong ubalong ru chairman jangka high level committee ulang bakum bakalong mentah katenat penroisor kadangnya cekmat ban itu ikijaka kibabiang naga benta ban pensyong pensa ikibriau kibasa hathem metor. Ulang basyan unsalum no ekajingelang barbarok kitanat sorkar bat hadin kani unsapet likila neem bat penkre eka blueprint bat yamantahi. Empat laban ong ye kat ba empat dap belum syai kajingelang bat kihe officer kejela ha kabayday bat kenikakam. That Harijan colony, I think right now the Urban Affairs Department, they are on the job. So hopefully very soon I will have again one more meeting. Departmental meeting means with all the concerned department, and thereafter I will also see whether the blueprint, as I've already told you, whether the blueprint is ready or not. But very soon I'm going to call a meeting with the Urban Affairs Department and then with all other interconnected departments. Ubah Preston Tensong ubalong ru menteri ketenat PWD Roads ulang ba ketenat PWD keladak ban penbiang ya kaipot ba keladak ban paru syak sorkar jela ba keladon kejing du onong ka basis paan rupusan kelur tengkah halor kejing penjulor ki bor kamariang iki surok bat kijing kiang hakaleng kejela. Ulang ba umdon ban IAA kejing tip ke bati kena kat no tadi ki surok ba kijing kiang kila syak penjulor ndrei ule tu ba ketenat PWD keladak ban IT ya ka kaipot syak ketenat revenue. Halor kejing syak penjulor ki surok bak kejing kieng janman lagi distrik Hakajela. Ubah Preston Tensong ulang baka kenhun jangka sorkar pedeng kelawan poi syak kejela bandit jureb dalagi jangki kemat iki jaka ke belah syak penjulor haki bohar kemariang.